byacu Yesu vyagiye mu ijuru, turagukengurukiye cyane Mukama muri ingabire y'ubuzima waduhaye uyu munsi. Uduhaye kubona umunsi mushasha udasa n'imisi twari tumenyereye. Nuwabwa icyubahiro, nuni nazo, nuhezagirwe, nukomerwa amashi. Turaje kuri iki gicaniro cya saa sita z'ijoro mu izamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda. Tuje tuyisobanukiwe kuko tuje kwa Mutabazi, tuje kwa Mushobora byose, tuje kwa Murengezi, tuje kwa Murenganuzi, tuje kwa Neturuye. Turaje dawe ngo tugirire neza, kandi naho turabanyakabi turagusabye tugirire ikigongwe Papa. Turagusabye ubona kigoro tugize iyi saa sita tukaba dukanura. Nitwihagaze ko turabanyantege nkeya, nitwihagaze ko turabanyamibabaro, nitwihagaze ko turabanyagahinda, nitwihagaze ko turababaye kandi twarababaje abandi, ariko icyo twizereyemo ni ijambo ryawe, inkota y'ubugi bubiri, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo riteturura. Tugirire ikigongwe Yesu, udutwikiriza amaraso yawe miranda, udutandukanye n'icitwa inabi cyose, udutandukanye n'ubugome bw'ubwoko bwose, uduhuze n'umugisha n'umugwiza, uduhe kuramba no kuroranirwa. Yesu, muri iyi saa sita turi gusengana n'abantu bari ku mpande zine z'isi, ariko twese duhuje umutima ku bw'ijambo ryawe. Muri twebwe harimo abafise uburwayi butandukanye, harimo abafise imibabaro itandukanye. Tugirire ikigongwe unezereze ubwoko bwawe, tugirire ikigongwe uduhumanure twebwe abana bawe, tugirire ikigongwe uturenganure, tugirire ikigongwe utuburanure, twishurize kandi utwishure, twishurize kandi utwishure, twishurize kandi utwishyurire, twishurize kandi utwishyurire. Tubwire ngo gira amahoro dutunga twanje, tubwire ngo gira amahoro bane bacu, bitubwire Yesu uzobukoze, bitubwire Yesu uzobugize neza. Yesu tunezereze, Yesu dutabare, Yesu tubohore. Ubishatse Mose mu mubabaro wiwe, Mose mu gahinda kiwe, mwe wese mu ntuntu yiwe, mwe wese mu bisuzuguro arimo, ubishatse wo mukiza, ubishatse wo mubohora.
iki gicaniro tuje ko ntabwo ari igicaniro cyo kugaragaza imibabaro tugendana, ni igicaniro cyo kugira ngo ko n'ubugingo bwacu tutabwitwararitse cyane rwose, kuko tuzi ko uri umuburanitsi wacu, tuzi ko uri buryo bwa data utwambariza ushingiye ku cyo tugirira neza cyose. Pawulo ariko arabivuga mu kigabane cya 20 cy'igitabo cy'Ibikorwa by'Abatumwa, yarabwiye ngo ikimbereye neza gusumba ibindi nicyo ngiye gukora, ngo naho n'ubuzima bwanjye bwubabara rwose ndabwirizwa kugenda. Yesu ibisindi bubigure ku ntambwe, ndagusabe udukize imibabaro, ndagusabe utwikorere icitwe nabi cyose, ndagusabe udutandukanye n'agahinda, dutandukanye n'ibisuzuguriro, turihira imyenda kandi utwishyuriza abaduheraniye, duhe ekilibure y'ubuzima, ubwenge abana bacu bari muri periode des examens, zana umwumvikano hagati y'umugabo n'umugore, ongera usubize umugore akanyamuneza, ongera usubire ubaka kwiyumva, kwiyunga, kunezerwa. Ongera ubarinde, ongera ubatabare, tutumure ibiri mu mitima yacu bitubujije amahoro, twenze imitima yacu, bohora amarangamutima yacu, duhe igikundiro Yesu, duhe kweregwa Yesu, duhe guhimbagwa Yesu, duhe kunezerwa Yesu, duhe gutwenga Yesu, twuzurize Yesu, twuzurize Mukiza. Turase buri cyonyi cyose cyokonona umunezero wacu, iki gicaniro tuje gucana, utu dukwi tuzanye kuri iki gicaniro, twumve, tunezereze, dutabare, tubohore, duteturure. Nta mpamvu yo kuduterana n'ubugomba Yesu, nta mpamvu yo kuduterana n'ibibyimba Yesu, nta mpamvu yo kuduterana n'agahinda Yesu, nta mpamvu yo kuduterana n'agashinyaguro. Byose warabyikoreye ku bwacu, byose warabyiremetse. Kuri ubu wa kabiri igenekerezo rya 25 ukwezi kw'icumi 2025, muri iri zamu ry'ukuri uyu munsi turagusabye ko dusigaje iminsi 36, dutabare rwose n'imibabaro yacu,
uyihindura agatwengo uzobukoze. Ubugwayi bwacu uhindure ingingo zamaze kononekara uzisubiritse. Ni wowe Yesu Umukiza. Amaraso yawe natwikira ibibanza byose duherereyemo. Amaraso yawe atwikira abo turi kumwe. Amaraso yawe atwikira abo tuyimvira. Amaraso yawe atwikira abo dusengera. Amaraso yawe atwikira amazu duherereyemo. Amaraso yawe atwikire ahari ibyacu byose kugira ngo ntihagire na kimwe urazatungirira ko ngo ucemere. Ngeri mu Yesu Kristo umukunzi mwiza, uducira inzira no mu gihe tubona hari ibihongo by'amabuye. Twafashe umwanzuro wo kutakumara amazi. Dufata umwanzuro wo kugusenga. Dufata umwanzuro wo kukuninaza. Dufata umwanzuro wo kugushimagiza. Biduhere umugisha uzobukoze. Nta kintu na kimwe ushobora gupfisha ubusa gishingiye ku gusenga. Tugusenga nk'abana bawe, natwumve nk'umubyeyi. Labagize aba bana bapfukamye bari ku mpande zine z'isi. Baragusezeraniye ko batazongera kukuryaganya kimwe muri cyo. Bagusezeranira ko batazongera kukuryaganya ishikano ryabo. Bagusezeranira ko batazongera kugucumura ko nibwirankana. Tugirire ikigongo duha amahoro yawe. Tugirire ikigongo duha umugisha wawe. Tugirire ikigongo duha urukundo n'igikundiro. Tugirire ikigongo duha ubwenge n'ubwizigirwa. Tuje gucana igicaniro cy'urwibutso. Turashaka kukwibutsa icyo wadusezeraniye. Turazi ko turabanya amasezerano. Wadusezeraniye ko nitugira umwete wo kurondera, kumva, kumvira no kuba no kubahiriza amategeko, amateka, amabwiriza n'ingingo zawe, ko imigisha yazizotuza. Nitwihagaze ko mu ntege nke zacu twasabye ikigongo ku bicumuro byacu. Wiyezeresheje amaraso ya Kristo. Suzuma. Niyo wasanga hari ikintu na kimwe cyonezera umutima wawe, ukiduhera umugisha Yesu. Dusuzume udukize. Dusuzume utubohore. Dusuzume udutabare. Dusuzume uduteturure. Dusuzume utunezereze. Dusuzume udutwenze. Yesu, ururimi turiko turavuga uragumva.
umwanditsi wa Heburayo yaranditse ngo ko washoboye kubabazwa muri byose ushobora no kurinda ushobora no gutabara umwana w'umuntu mu mibabaro yiwe yose. Turakwinginze Yesu Kristo mukozi mwiza, turakwinginze mweranda w'Isirayeli, wowe zina ryakunze, wowe zina ribohora. Kuri uyu munsi ugira 5 mu minsi 40 y'amasengesho, rabagize ubwoko bwawe, rabagize abana bawe, rabagize twebwe ubusho bwawe, rabagize twebwe abambasaderi bawe. Tugire neza dutandukanye n'ibituvuna umutima, tugire neza dutandukanye n'ibiduteza agahinda, dutandukanye n'abasi b'amahoro yacu. Wowe mudakehanirwa, wowe mutananirwa, komeza tudahusha ishano twariye. Tugomba kwanga no kwangiriza iri zina ngomba, iri zina karyamyenda, iri zina mubaba.